Salamu watukufu. Shurenga dakika studio kazinjiri bihosemba bele dahola hembwa nayo. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum ya jamaa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hujim lifoho kumorinyo tipia kawati mrudom jeni harma imbana ikaudori wanao shelita sila leo garjunja mbabi titiri ribuhu tsena ziri hunrao harma imbana yu atafsiri ya ukana ajujarambe baadhi ya waanru wanzuari nkeleso hawari some imbana inu leo henamna ya mdungano hamado haina mdu leo yaloha mariwari ya paho utsungo baramba ukana yeshawiri do kana rijitekeleza uwakomori wajitari sherende harmweze ni chaguzi zinu waloan wafika bala riwari ya paha zenyitu naam abenge kardarwari ya paha utsungo noba ishari riwari ya paha utsungo abunga rijuwa we ukana pahala riwari lo utsungo yaude mafudi akoru mailia garuwe mru nokwatine mafu ya ukawa rigaruwe ransi ebenge ikanga abo milima kayo kaijukome lo harmwemba na inu ekuwa katokana mbeze ngardu zamba harma emba na inu ihatwari nzilo iloba nuhinda ihatwari ya hemba na hatu inu rizamba rokanga wandu wa jirenda wa fumamji nga wandu wa jirenda wa fumamji harmwemba na inu kana izuwa hamba dondi izozo sharia na rizamba rokabati hatowa ewa heji fili hatowa haina mru haitangia heki asi mnyezi mgu ya mkusudia leo mrati jaji hati mfumana mji haklase kabwe mwana nyaye mshonje mjamrati kangabo zivile ngabo wazugua harmwemba na inu zinu fikra abenge leo mrati chojirenda kede mfumana mji fikra ya hahendiyo ya waka itina ruhu samdambe tidena mnayo mdiaunu kana nga mdirambuwa unai nabo komunikasyo raisi kanda inu henu surijwa na rambuendu wakati wa bangano sikariji umelange ezera aine ze fikra za hatu razitaruma bangano abenge ngarambao ya ukana leo sirarenga ye position yinu ramba ukana kabati shawiri itodo ukomori wa hatu rikubaliane rende harumweze ni chaguzi zinu ekanga buzijoka ufanyishiha zifanyishihe harumwani chaguzi ngaransumeo nabo karna ureje ngoni harumweze fikra riloni zo yisu ni mlohama mrarilweze nyitsungo bahari rambari ndarumwani chaguzi mwambie nukana zode ze fikre za hatu ekalonga mmonao kana ngabo wakomori watamani ramba ukana yeshawiri nzima duenda harumwani chaguzi ngabo wanzo warauwe ngabo riungua yeshawiri yao sharwambe ukana nide mwarisoma hungua hauje mwarisoma bunguo nide mwarisoma utsambaliana gareje yiho ulaya faransa mrenda rambiyeze apeli za kaiho ne mikonti ya kafaransa pia mrenda rambiya joshinda wazeze ntondozi lo ihondo d'accord rikana appel de Marseille yo yungu hantondole ridaza wajawa bulwa haina mbabano wabwake appel de Paris yo yungulwa tondole ngabo wajivurandwa wa hakanti simengoni mwaramba ukana inuti njema karitanganya habwazima raranti yezika ubambwana
yokaidwe kana zikao hamamji wadofanya hiri mwadwa ngabo wazugua ngabo zivile ngabo wafumamji ngabo washonje ngabo tiji wandutsao riremeze nongoizwa taramba kare side na mnembwana ino akaubidika haina usikuhusha wejua watasengo tongo isha wabula ikao shawan shababi mkombozi Francome Sente guvernoma ziko guvernoma Mustafa izopio wakomori wadaza itokabala karidaka urambo ukana zilatika susaidie mbwana wasi hawasi rikauzijua ukana zila kazi susaidie mbwana ezikaushuina jana haina usikuhusha watu hashuwi shaparti watu hashuwi shaku izuanzao do sharia shakabati mrujojua ya mbeti jao shanga bwanrarmwe bwana inu ekeankila hoi kubale na kaizuanzao do sharia bwade namna hiyo mraje johanza betide namna hiyo watu mchabia shara ulando hau machando bijuzoni au kanale au kamranja biashara ni hao hudwa mjoko urenda mrungu hindi zinu fikra wala zote tide zijo ujazirejeze mrudingoni na singara aminio zinu rambao wantimwa hani ramba ukana ni mwambanga mwanzo mzevoti ramba izonrabo rimwambia nikauwa mta ze kampani nga zibulwao le 17 December ze kampani nga zibulwao abu hamadu ngardoka uoneze nrabo za huandu wao kampani nga zijobulu harma muda utsohale yabo baruani ngujo jitamu kangujo hamba narenda harmani chaguzi na boru wambe wakana narijitari shaharaka winji wa hao ngwajonji sisa ngwajonda makandida na bora wanu husoni husoni yabo kapenye kana ujwa dekasi wake leo ni mkontiyo mtonta ntanta na mwambo mwinji mlohizani mrongo wao ngarijoena mne mivurano ilo faransa yabo iliyo ya harmweze manazali ngarijoe mivurano ya mafisi mlonyo yabo ngarijoena mna majungu waunguwa siudaza ngarijo partiza wanajanibu wakibepare ani wajire na maburjwa ukaneze fikira za honda wao kwanzi watanganyana na wanu kabati mraporo bazalimfu kamtukubali mambo msanganya herike wazima kamtukubali haina mro havuru mlenje hende janibu yanzao heni mro havuru mlenje hende kote yeye yanzao ya tamania ifaki ridaza haya leo rewambio ukana ile shawiri ni namna raremeze darbine ziramdi zaharu ile shawiri la ukawandu rajitepo mpamba kwa mbazi yevoti wallahi kazi na ushinda nayo ngarijo ukoza yarudi yarenge tena ruboka hunure rawa ekaka rjajitarisha za kweli ikeza biraja na zirisomo rijitarishe rende harmweze ni chaguzi zinu bangizo na bahati riunda ushinzi wadungu dingo haribia jana haribia jana abo bidiri sendeleo yode fikire ya haho iyo de fikire ya haho yode ankile ya haho mimi ya hangu kaijani kubale na mnayo abeng uhonyongana zifuhe uzimbo ya pasuhe udeo ya deye sha ankili ya haho na mna waele wa ukana jana hubihwa abwe mru wango sojodo mradahari bari huwa na mrudo miljuzu nefe mru haure menkode hahuwa abwena katujodo mwana sodo mtawa mimi tide namna ya hangu tide namna hiyo mimi yankila hukejelwe namna wala kaina uparojelewe namna hiyo ngati jino segashi ngati jino segashi shangara aminio ya ukana zevotinga zijofanyishiha nariga aminio kana ngabujohenda makandida na singarijo wahimilia na singarijo mbwanani amjo ukansiho mdora uwano no delire yesi shuli hatu shangarijo henda ngarijo henda haina uhonyonga na ihe uzimbo ya pasuhe shangara aminio kale 17 December kampani ngazibulwa wa gogo masiwani kampani ngazibulwa mdwangoma woko ngomani mdwangoma wako ngomani chakamna ujaribale mahafukari ya mbwana ije tiba Muhammad Ali Swale jambe na rendera lale ana rendera lale abo bai sidena mnayo walaka Muhammad Ali Swale hambe na mnaila yode fikira ha ntina droit yakara be mimi nja kubale na mnayo
yonganzo mndu yeshe hitwa shikodi ngoni matwa kodi ngoni Muhammad Ali Swali hare mwele jimbo la Taifa horu ha Prince Ibrahim alafu je nkenti ni shiabe ukana karituhenda baza aliole uhibavu ati zintosheze mimi kabati mdu jojiranda mjinga Muhammad Ali Swali himbaba Nurdini hare mwele jimbo la Taifa horu ha Prince Ibrahim haina mndu asumana zali ya rambu wao ya ukana ya umzingamani ya uziki walo iroporo ya proseso bakshansi huntano ya ukawendo wa hukumu leka katinare ndasa mhidwa ya rohe Muhammad Ali Swali ya hunde visa ya bira roiporo wala ya rohe nde zahe hewe ya subhanallah sisi karitina mkataba wa hatu na sinamu na sina mkataba wa hatu ni faida ya hoa Komori tanke inungo maishe wao mezimira rubanda kabati kweli zitojobenu harumele suala linu kabati kweli zitojobenu ukuwana nyaso abenge sisi karisiwa jenar mbana hatu ino udeziwa upulwa hamba izoanza yoti shuli hatu yode mana bwaja komantere de mana bwa komantere mndu yambe nafasi ya nzao yanzo ya de yanzo ya hunde bahati ya de faruku ya mde yo shuli ya hai shayoti de jonde za dingoni nizo ne aminio yoti de jonde za dingoni nizo ne aminio sindio enge mndu hatu benu hena mnayu hakatsingu ndeo njajore jedi ngoni kwa johamba bomru ya zamar mwa konti yanzi hapo ani abo izo tideza jon shangaza wala zinreje zedi ngoni ya johimena mnayu ngurongo njajo mria fetuze yanzi hao ani abo uru hasara ndaya kwa mimi ngamrongo ngamrongo tibitsera ngamrongo hajiku sionesta ukanele shauri tidela Muhammad Ali Swalihi mbaba Nurdini aremwele jimbo la Taifa Prince Ibrahim yeda Faransa sidonjo ishia ye fikra ya hahe ya ujarambe ukana kartona mavoti bazo sazirelwa bosarirwari ya ndongoze ni tsungo ngardoja rishagwa chaizo no barazamba karna ureje dingoni na singara aminio ya ukana ompira mungo ujo turne wanu maisha warero auru wope ngwajo huja mweze voti rimwambe likongo ajo huja rimwambe likongo ajo huja hi tokanziramba wala de mawadi wa hensi wala duaja wala duarinasa kampanya riharinasa jana leo mkubali Muhammad Ali Swali mbaba Nurdini haremwele jimbo la Taifa uja Faransa ya jaranga mikiro yake ntabaka na ritendar mavoti na bomono kana hata kajahunda argument za kivamana hau chef wa opposition kaya kinaizwa Komori shamone hutuba feinsano havumbwe Palestine havumbwe Iraki havumbwe indini ya Burkina Faso havumbwe endi hashukurema tajiri ya ulemengu havumbweze tarehe zahe finalement to jambo kana ibidi senar mweze voti umra rumando mndupa telejio kamra bala mafuria panguzo mndupa telejio atijole ya mndusha mkado yapata sahanda bawo mndu mwenza shonga wodo wakati wa uhuza alafu leo kense har mwambana hata hamanda inurijeri pataba endera renge mikiro na telefoni za wiko rikaza mbaba Nurdini ende arambia ukana na rudiritsa na mwanchaguzi ikandongo mbili rakalinda mbaba Nurdini karitsu henda bangar sina mahadisi ya bali na sina community international haura ya bali na onjiza za bonze haura ya bali na wandu fulani zilona garanta ukana za ni chaguzi zinu kazina ubira hena mnainu tanke ngar sina masharti rakawiyataha yatukubaliyo ankilujo welewe na mnayu yode kivamana ya urongozwa nansi wanunga mndu ajujwa keda bena mnayo ibidi Muhammad Ali Swalihi mbaba Nurdini boya ka urongoza bala akabala ka urongoza pia ya kanenkade na garanti za urinika ya ukana karitsuenda bangabo bahati ya ukana masharutu harma mafuvu jana ya sahanga rutokubalo mengo 8 ama hadisi rabale na wandu fulani hata fulani shahembwa mbwa katina hata sorambiabo shabahi karitsuenda anizoni zondo rohana abore isaza mbari karitsuenda rijuse mhono
bano bangar sodingoni mwa razida ngar sodingoni mwe peuple comorien bwatamanio wanzo bakeni chaguzi rendera shindane na Sumana zake Baba Nuruddin arohe Komori endare mwele jimbo la Taifa President Ibrahim ya bire yabo ya Jefaransa mjoka hatolwa yabo na Sumana zale serikali dia mto ya jeiho ayi amonzumdu asulishenda baba ondoka baba amonzumdu asulishenda baba ondoka baba ndonake haujua Karnaure jedingoni harmele sura lidunga lino nenzia Karnaure jedingoni harmele sura lidunga lino nenzia inu mwambia nukane shawiri ti uzimbiza na bote na karna ushinda mzie au kaizo pia rizienshi karataka watiti baba mwambia nukane le 26 mai 2021 wa Komori wakauri linda ya ukana wado usikuredora dangu Sumana zali na risi mwambia nukana kabatu usiku waka amani Komori rahana le 26 mai 2021 wado usiku waka amani harmenti hatu waka haina mraju sasha hitwa ya linda mtu ufanya mujusi alafunga mraju kwa jaruno seruzuna baleo dobi mtu kwa jirende komando banule ya richini envu le 17 décembre campagne ngubulwa abanga kutoka ulindari yone ni mwambaga mzoni chaguzi yiyo de mana swa saba nunga mwandu waricha wahala stabu de comportement ya kiugurwa hitwa waki ukaidi wakabashe ngolo wakaila de kweli aboba imagine ngabwana zijana wararu hariwa hefronkome warengwa wafungwa wandu waba hawakansi kwa tina ndongo wazifikirona wazambao azalichili watoto wao immediati haraka bahurengwa watoto wa Franco memo wafungu ai ni mwambari taba wa dictatori ritende bangu jori hibia shasa nyinga mtongo enda mwemtezi za homba funi tu harenge hafungu nyinyi minso hate hadisi na mkera mwambua Komori Ezekweli zo mwanzao mwamba Sumana zali ye krimu siri mwambia nukana Sumana zali c'est dictateur alafu mjamrembe kana ritenda harmani chaguzi bangu jori hibia rudi yari huwe shani nitani leonga msihao mwefanya wanamiko nsi wa hizani na wana provocation ya mangamize hende hamrenge nabo mjokana kamnaura iswe na mnayo au kan hiyo yode system raibirara nzi 2016 na usikurutsongo urengo arefungwa karitu shanji gatongo fanya mama gonzira nyamize na mnayo warengwa kume wachiliwa watsan warengwa kume wachiliwa watsan abwe hazinga ichojoke na mnayo hatani hata 2027 rikena mna hatani zitumbuka abo huono kaza ali namna yoboju hamna gafu mtiti do sorenga funga to sikwanzo hatilia rimwambia nukana na change strategy ba ekanga mwanzori wane mbona inu ki wana hirimu ya wandu watanu na wane ngarijo ukoza jaborako zarakoza embwana leo ngaibidio resensibilize yemasiwa embwana ichitoka ya Moroni embwana itutoka ya bamba au hawashile hodimani ngabidio mzuani wa aktivewa emasiwa emiji mabavu ya mzuani wamwalie mabavu na miji mtutodo hamba inu nkodo hawinu bwana yangazija hawinu yambajini hawinu ya domba bayo bwana titi ekara bangara nzorto dictateur abunga ibidio emasiwa yake alert rijokana kweli rifunga sana ematanga rendao chakazi tumbi mwanzo jireka ode msubuti hubala makopo mwanzo disize mbei wanao ngejwa hurunga nyonga ihuwe ufe rikensi rudamba kana zitumbarunga mbei mdungeze nyonga bahi ani womza mwambia nukana gaibidio renti imbana ya mzaha hiyo babu ngari pulwana nyasi mbaharo rezaba nga mboka na ngarambao na inga mboka rimenyo bwana rirumi ya transit 2016 system dai kefara serso na msihe na mfanjao bawerengwa kartushinda ra change strategie ya mobiliser masiwa ya wone saukana safara leo quelque soit asumani ngujori wahanti chasumani yatiwe hirimu yatiwe kungumanyo yatiwe ikudisha wandu akani inutsimbana ya ikudisha wandu inumbana ya masiwa
leo mba sojua bota sihende hafanya mnapartamba inude parti masansusi ariyo danzo iwana nasuma nazali wajue bala wembengo ndofanya mandamano wandu wane watsanu wala warengwa wafungwa baturike nsebamba libere uliokana wandu wajiorganize kikweli kwa tuta hazambwa ramba na mrensi bawana zikao wandu kumena wane tudojo tuwasuma nazali mrense kiburi mreso starabu wanrabo ritsanganyi hebwadzima kimasiwa rikubaliane fikira nzima ya ukana leonga ijofa pupowa riwane nasuma nazali haukweli kwa tuta haizo haina mndunga nzakana ustarabu hahe ne kibri ya hahe no ukabaila wa hahe ya ukana yede shefu wa hembwa nai yede mfumana mji wa hembwa nai dena mnondo wanzo wakai titri za madzina ba mraje bana jikazi wanuso jujwa mzirkensi bana ba rifanya uguguru nambezalwa tiraisi kamuna ukavoti zifanyishihe dobi ujoja nambe ukana timu wakaka bativoti zire wandu wenji wanzao bezi na ujitaraza bahi wanzo wajifanya mabonesi bana walabuwa komori woti mdu joka kubali woti mdu ambonrabo emdu nidokana haringa banu nliyo abaha miuzamba ya ukana mrati nide ukanga mina armu hauri sasi njoka wasumana zali eze mfuza hangu de hanywa inubahi itoruda banu nipate telefoni nuna bebahi jabu kanga wanduaji walona usubuti worenda alafu ngono mrapata telefoni ahimi ngunkwako meritoa mangu mokana mru natite shuhuli bazo kazina urelwanga mjezi dangani wako mru wakati kwa laringu walindiwe mru wone usuku wakazera ndevu kwako wa mmono hateka kalinyi rensi na rensi vistambila nendrabo na rensi zindrabo bami mumba nasikeze fikra zinu ngamjokana wenji wajo pwano be tanke ngamjokana ye kweli kaina ukahule au ka Desembre yabo garso mois de octobre tanke kweli kaiti hule tsansuime parce ngamjokana ngabonda bezinji zibirobo hariba na minga mjokana wanu ngwatoke darmeze vote mimi ngamjoka ngwaendao abonga mlindo watiti naombe kanangani ma victim na mkema dhamana wanama mluba mimi nsula umumtiti wala njaparo jabana la umumtiti pasunga mjuzo na ba simwambia nukana wala umwambia nukana kwa tuhenda ngwajwa hujarmeze voti zimzabulwa shaizo na kauziparia shahada tama eti kairi kari jitari shahakweli eti kairi kari ripangisha kandida uniki eti kaire kari twali namna ikao ibidi ribirileze voti zinu kimasiwa rirengeze responsabilite sisi peuple kabli ya ukana babuhe wandu wariumbise iyo de shini hozao lulo dele shahada liparao shati wandu wande yao na wandu ambao izu wanzao wakwa tuncha shuhuli wandu wapua unobeha wao kwa tuncha shuhuli akanga mjokana wao wandu ikao leo waisha mru harongwa wadungele fikira hiyo wareho beli jana boraka hamba fikira zaka wajibia wakaudu hamba patrioti awe mrundawe shasi sikarjadunge malingo ya hao leo ngariele wao ezipangishi hao banu usoni ya borendao wanu leo watende wabakana ibidi watikepo tingari joka dampe detaya wajamba ibidi rende riundi hekarja jitarisha haya wala watojwe zivalwao wakati watu kwa taratibu ya ukanale warambu wala kweli zila za kahaba zila kweli wallahi ngari mwambia oni ukana tena kartudute yo opposition inule o mwisho hata frona tijihindi ninga joka wandu wakaidibahi wabangu watu fano gugurwa hao hawambe ukana unumsumari wa gora yo problem hao sha ekaho mkubalo kanicha guzizikayo wandu wanu wakubalio na ngwa dunzi kubali na mahadisinga endao na ungwa joka ile shauri tindali yenu na ungwa joka ile shauri tindali walisika la ile shauri tindali tindali wavuro mlenje wamba ukana ngwendo zao ngwa joka ile shauri tindali la abenge sisi rikantinga rwalindao kwetsi hule randi sobere maya wanunga bo wenji wambe ukana wasa waile washangwa unoha badarazida hazamba warudi wabese wamdea na hiyo tiki binadamu rimwambia nkana le bumbwa la hatu tside namna hiyo le bumbwa la hatu tside namna hiyo karende na isi urekonese ekarila la si ufikiri shasi karongo uwengwe
ratsofanya mawengo wa mafura ya ukabo zoraralanizo na tsoshelwanizo si ukatiri fikiri bahuandu wao ngono haya bahari razida hazaba ukana le shawiriti ndilo watahe namna wakaubidi tena wamodifie hata wajitengeze waje no ili razidati jwatsumbulia razida kana mwambia ni kalima na mkaribu mje harume haki rendera wanili emasiu na mje boa Komori ngo tayari rendera wanili rendera wane nasu manazali ritimbulie iyo de khubailono wa Komori namna hiyo madam la ministre jana tikazwa mdai tihezo ataye namna hiyo leo warudi tena wanipo ula mdai yeti shughuli akazo Mwenyezi Mungu ndo ufanye wodwa aba wankaza mdai minja para mruba na jankaze mdai wodwa ja wankaza magalo hunu wantrahunu ekawarudu waja wapweze galo za hao yo shawiri hao no soja wapweze galo shaka inaujua ya ukana yankilaha nguu itoka ankili aziza ya ukana izo wafumamji wa Facebook inwanza msodunga bari yabo wamba ai yabo yankilangu yabo ngena faida hindi wake hindu bana faida yako kwa wake hindu wandai mtu sikabukaidi wa mlenje na minga mjoka ngarwa naona dictateur badondo kai tinyi nji e kalkwili inutsinyi nji e kalkwili kansena mnaini ngabo mrajiro zone yamba ukana kwa tswenda bawata masharti kwa jikubaliwa nindo dictateur rikatsi rwamba kana ngwalinda dictateur wakubale hindi ngwabudi ya dictateur wakubale hindi salamu tukufu Amir Mahdi salam donc vanu harma mahkama ekamudai haki harenge ekamudai haki avoka ngudefende mru bahiba le mahakimu walo bala waisheze rozonmane ze artikli ne mifano ye mudai haki ye itoa bala yo sababishe zifungo zishashiha hawashidiha mdefende hata haliberewa donc yede namna ya politiki eze argument zahani ni mwabari tsede gizo 0x00 gizo 0x00 kazi tushinda zabali ya mru hata za maswilishi nganzo mru akane wengo wagonzi dajo helewa ya ukana ritende ba nganzo wengwe umelajwa na wagonzi de mrajo lo kana ritende abo bahi ritende bahi shahina mru wengo ufanya mizanjuru hakaulida wake argument mbra develope le kalima karitende mbrali hunde ukana ngilo na zifaya mbrali onekana ngilo na garanti bahisi baadhi ya hatweze ankili za tuziza zifanya umizanjuru rielo ukana ze faida neze bahati za ujitayarisha rende rafronte na sumanazali ngizo zinji yode namne akili ya hatu ifanya umizanjuru yode namne za akili za hatu zarikubalia ya ukana ye faida ya ukana rende ngiyo nyingi zaidi rahana ya ukana rizimbize abenge ele soradunga enzianga yendeshi hao abo watoto ambao wanzua zevoti watoto aliena mnauzizi na siri zamba ndokana Mwenyezi Mungu na jailie ya wabe mfu ya wabe bahati ya wabe ushinzi wazizi ye zevoti kabla ya hele 17 ba kampani ngubulwa ba eka kampani habulwa zona zila rawamba ukana roboti kamna uzi avote 2000 abenge Mwenyezi Mungu na jailie zambaro eshe kudi shabango ndwazi ze voti Mwenyezi Mungu na jailie mhunde bahati mzizi ya jemri timbulie heze baraka za Mungu na mtume babo mhundu rihundu abo mhundu rihundu eka mshindi mzizi ya wandwa hulepeze nyimuri Mwenyezi Mungu na mbeneze mvuizu ne biswara ne hikima ngabila ne kweli lisoloka tireba uswaritsa he eujoka uzizia lisoloka uhena mneno joka uzizia ngendaho atwa katuri biria basi si garsi harma kampani bandu zambao ze kampani ngazobulo le 17 abora nzelo 17 hiyo haina nzari de na ride aba baranzela 17 hiyo ngardoka za miwani nzidu karnao hafili hana mrura huo ngardu concentrate harma communication ya kampani ya hekandi daram tendeza wondo wardoka ukansi ya katiori shangirie
wakati nga sar makampani kabati nafasi yojibu Mungu wajoka iho adora wano pandeo shangari joka nga mlinda ngamjwa huja ngamjwa huja ngarsi Oktober rimwambia nikanga mjwa huja ngari mlinda ni bana nyimjiboro kombia za wallahi ngamjwa huja kwa wao mwambia nukana kwa suhuja ngwajwa huja zongari mwambia oni abungari linda baba ngamjoka na mwambia kana abana bahaderi jao akawala madhamana baha wakubaliana banga mu masharti aningamjongura ardhi bazinji ona sari mrabuani banunga rambula nao banusi kori nzima garambula nao garambula nao abenge wanradu hazomba mrerudi gulini eko mwango ujobondwa mruhenda ndukarudi ke mwango ujobondwa ndunende yasindi hele guli ndunende yasindi hele guli abenge ngarasireo garasireo mwanansi ne mkomori uelewe ze fikra za mwanansi uelewe falsafa rirumi yao uelewe ze darbi ni riziremao ruambe ukana kabati hata usiku zima rijo ushanshi inujukma zinu fikra zinu darbini rielewao zaidi ya ukana enzianda yinu kabati bobira na yinu karna ujwari kentar mamabanga no bana bahari mwambiani rimwambeni kana darmwele bangolinu kumra tutorisoma kufuru au tsovu adabu au jewiri shari kubalano kana sari roho upande huo. Alaikum salam boss. Wallahi upande wori roho hako jorejeza upande wa upua na ubeha na udea uwe yakaudelwa hadelwa yasukaudelwa kajadelu shamnyezi mbu hajali makatianu sarizi ya ukabanu kaitsonza mrado huwa nulaba wenjeza kaitsonza wakati udohenda numreru diezidi uchwi ekarika nsimanu rikaufanya siasa rikaudeza na redea mtahumafira husuni mwa mnyezi mgu babo ti deplase abo ti deplase shami miabanga mjihonsa mwezi raaine ze fikre za hangu ujoka utahapuwe mnyezi mgu na mbarikishe yazidi ya puwe hata ya kuna umuhimu mrati jihandreme mrati jihandreme bopande wonsi na ukuba shewanzo ade nade ewanzo yambe zwanzao nambe shaye pozisora idunga yinu dayinu amduna nsahe ya mtuali yanju mrandea kata shughuli mrati jilatize wakati mndu yandea yo kadonta shughuli miwashile namna inu tsitawa mranzo apo yabe hemi hamba puwa ekadunta shughuli juste ni amini zona bao setu ni amini zona bao dioba kabati yabi abengena mketi ho mdopu anobeha keti ho mrambo wo ushino mnyanya nenkombanga ikontinue haina usiku ndo mshangara doha banu rilimbe atela 17 kampanye zibula rinjie wakati yonga mduzi ni huu padam la minis karna ulashi upande wa hembwana yinu au kayanga bwanadamu ikaule onde namna hiyo ekamro hambaze fikrati ndizo abo mro harwari ele pa hautsungo abo mro wangu joli wa mafungu jo pulo wangu jo leziwa ebenge na watsoka wakaidi wodea shari mwambia ni ukana mde ya mruna kimjuwa mru bamkansima fadopi ya nini mwabani mazitwa waheze parti za siasa mdo faranta mkansima fando hobji mlifuwa hanyo wanuka irisisi rahanu wananyimani wajwa mungwani iho ngaichojo honda zote ni kuambiliza huzi wa ula arengeze di ero ya hala basi mungulana rida za kabati mda parokanti banu yamba mwambu hewe wanabaka mali zitonchashi za tombola ridaza akwakartutsa harishindane banu mali za tukanchashi tombola hata ze mapesa ya kahamiswa maore banu ngamjiju wao ni marengeze mali hizo majirumishiha wasamu arenga mwana mwatolesho mwanduzanyu mapesa ya talishwa nyumba ya tula borduriza nyumba ngabwa chapetomo hao ridaza shele ya mapesa
ntombola hunu andoka huleze kartizo side kina ratangiswara huleze kartizo za heze ntombola ridaza na mjamkanti ho mkanti ho modingoni honga mwanzao kabonga mrishanga zao sirishwa fiha eshele mapesa da ula hakika janibe ha hunu kajanlelo vanu lao vanu wafanywa majilisi ridaza rijuwa zinji na aibu zinji za hema pesa majilisi yao ridaza bortuanza umani ridaza bortuanza umani ezo za kanjali hateza pelizo za unguha deze malizo ngari wake mapesa yao ngabondo acha milango ya zuhima jana maili na milango ya zuhima jana mararu na mishana yafanywa hema pesa majilisi yao ridaza misoni yabo ngari tweze nyonga karnaude amru shanga rode mande ze bilaza heze malizo eka kwa jama ngarto wambie na mneze malizo za swari fulwa ngari juao osikuo karnau jari melage ngarto jari kenti rambiwa ko moreze ngozinu wandu wanzo wa rexite wa kenso dora mbamnyanya bano okana ngwari nkole son harmwemba na inu yonda ilambo kana wakati imwamba kweli ngusojo korondwa mdutsi hiru zone za unda masambi imrikaule hakati jitola anenti hakana rasuli mali hede honi hamduti hindu belungure mwakoti yenda ila mbokana nga wakati ferwiti gujoka urendwa hindu dhahabu irendwa itulombwani hede daraja la honda uangamize bwana inu waja watondoe bwana inu hasiba budeze mali za kaza unjili wahe bwana inu warenga wazilondo atalo shomo hao wasawenda wa bwana antroprizomo hao warenga kwa jina kwa wandu harumwe bwana inu ngwaona askari ngwa irumi hao wekanti wateza wandu shihere hama kartu warambua mlavioni hele zina la Mwenyezi Mungu mitsa wakati banabe mnyanya wallahi billahi wa rasuli wallahi billahi wa rasuli imadhamana maranganye zemali za hentombola rijuwa shenkudi wakati banu mrumio wadzadze wao banu hatanga bwandu wastarabu wakorenga wadzadze wa maha wao wadu amba karipara chikunorisi amba kujoribesha armu bomzadze orenga wandu warongo ushingereza wabaishia wemgereza amba kujoribesha armu ari mwanzo 9000 mtsandiso wadzadze wa mrenge mapesa mrenge mrumia ridaza nokamtsuru wasulisha baba hanu nyinyi de mwangamize bwana inu no ridaza zenogozo kadda paro sambabana shalom kujo jatwera ayahe mketi mtezondu shere mdeye mwabezo mwanzao sisi rimwabenu karanga mjojwa urideya handrabo shosi kurjo jabanu ngarto mwabiani kweli ngarto disaranze maliza majilisi rimwabiene ze swara fane mnamna eze malizo zangamiziwa rijweze nyimanizili yo harumwe mapesa yao siti wajeni risiduku rankese ngarijwa uzinji rehabanu karamjana bemdu kahunyi upuhe ya saya haweja karnabe namna hiyo karina hambe namna hiyo karna ujaride mrune landuza haumu ngarijwa ujaruambe ukana banu ya jala hemba nainu danyi shatsi ndami na bokana na darmani chaguzi balo dele shawiri ngarijwa jarimwambie neze swara faza mali zaranzima jilisi tombola twarabu mitsango zaheze mali hizo zarengwa zakazwa mafunvu ne maluka heze tiriko zakahuzwa hunu na t-shirt na makasketi na tijindini mrato garijwa pia shenkudiisho ne band pia organize wakantu wajire na mabahazazi wahembwa na inu garimjwa oni ba noridaza bortota haumani bortota harishindani hasibabu mali bortota harishindani hasibabu mali abenga na mjitarisha mpuweno beha bosi kuonga utohuja bana na uti hule shanga rtojitarisho sikonga rtojisha mafundo rikensi rizambe rambo wangamize zemali hizo ruambie na mneze mali hizo tarumishia rombo wanadamu ikauleo duata msaja tarumweze mali hizo wadu wandu wangamize mbwana inu wadu wandu wajatafiti na harume mbwana inu haukazo deza sababisha leo rijuwao banunga mwanzo mrambie hindi kunga rutweze nrabo zilo iho pia Muhammad Zubairi tulilia ba mimi minjaka ujabanu ndo tulwa marashi na deo baba sisi wanawati tingari juwao ngari josha ikudishilo mbani shipuse wa askari wari wadoteza shihere no habaizo wanzao sisi ngari juwao mavamana leo wapuso wandu wajado kantu habaizo wanzao banu wangari juwano wambo mavamana wa bwana na waude mabwizi waude wamenye bwana inokodwa la mali warengeze mali zinu warangani warudu wazaze wa umalaba wandu wangari wajiwon tsanu hansanu wene wajika derriere leo haringwa puso wana zikato sika na ujibu nkapija ngarduwa gabiliwo hasuala la hembo ana inu ruwabe kanyido ajali wa hembo ana inu kaba do bantu kama
mwarenga mwaziranganya mwafanizo makanza ridaza nweli watijoka umani zentondola shuina jana ranzima arsai hata pari ridaza nweli watike umani mwambaka mrambwane zetobia mzambao unizo mrambao ekambwala la mjahid zaninga mzambao singarutumwambia ni weuni mwabelukana na mzidi shasikari na umelange deba osikunjo haba nsambanga mumsikoni nga mjo msikani ila hiturjaun ketina tiji shehu ketina tiji sheulila osikunjo banga mbeho ya hangu mzinga nga mjobeha usikuzima ihise mimi mndungu jore mamonti mbili ndaru hata kume amjo kama kini sho usikunjo haba nsambanga nga mumbero soni ni msamwani lo muhamwayene hena mna mwajama chafiti na harumwe bwana inu mwangamize zemaliza bwana inu radaza rizijuwao mwarede hama tajire bwana inu mwajama ifanya duka mwarede hama bahaza ziya bwana inu mtojo anza ihisa sibabu upwa wanduzivu wa nyongo za mapesa nja mkansinga mdo wandu baramba ibidira darumani chaguzi gari jo uzamba Rensele boti no unafika ukahini mndo atuanza kensambe kweli ngamjenda mwenje kuchukutu barinde mlona mihono ya ufanya klavio hanzi hade sikana ufanya klavie sisojari wansi bari mwambia ni kala wadala usuku ebe ngo suku ngamjoro ho majomani nyinyi mpuseo ngamjoro ho jemlijibwa ko suku ngardu msikani shanda ni nyinyi serabu zanyu unafiki jumkensi banu mjifanya matumo ya bwana mwambilo kana na mjweka kweli ngarambila na ukweli riketsiri tsanganyi herende rajitarisha ritwa sumanazali mduamba na riketsiri tawa banganya strategy ngana ranzima mfukari ya strategy ndaibi yatika irumilo aba hade bulwa strategy aba hasale kudumela salaiha le 17 décembre campagne ya bulwa zabareze strategy za tubulwa rangu hali mrenzi babanu ngabondrabo alafuramba ngabondrabo ngamtambokana ola menye bwana ola havurti menye bwana unumdumu na upasu wa ushinini unumdumu manika una upasu wa ushinini ekanga bwa menya bwana ndani hususan ndani mdo Faransa yabo nile mwadi sojila jamfi wa wade wata wa wasuli komori nile mwadi songo appel de Paris mongo appel de Marseille mongo atiji jao mwakati hazifunda mazifunda za hama onro somo masahiri nyinyi de mwamenya bwana nyinyi mdo Faransa mwanzola mkama banu nyido mdo harmo wangu mfukare watusirlo unu banu garso kaburini kartujwa zivalwao njirele kostarabu nyido mlo nuo nyide makaba ila nyido wajizi nyide mabepara nyide mjogjo hamba bahari kamdu hakati ngweze kwele abo hahulwa boja ne hula mdo natsona biebe ni hulwa hauye thamani mimi ni hulwa hauye namna najikaza ni hulwa mdo so upuzi wani Obwa karna uhaba nurinye semundu shanga tsungu bwambia okana mratiri some utsovu adabu haujewiri banywa ndu makatsomo di upenga rambula nao na nide mabwiti wa hembwa na ino kanide mwala mali za hembwa na ino ndo yuho mtsongo haba mpara chikunori simpara komando mwetsangiswa dzadze wa mapesa mwerenga mwerumia bahi jani mwabe nkandra bwana ziziye karambila na ukweli na rendera wani nazali kartswana nazali na rizele boti kakartswana ndara wani nazali Renzi yomtija mrenge ziko mumtramwao mrenge Muhammad Ali Swali mtramwao mrenge tiji ndo vinado bimwa tramwao na odwa jonga mizembo na zinu heni mrenda vura sinzola hahe heni mradunga Mwenyezi Mungu ha ona wadwa fanya hama mabude ngabo amini ziko atawa dwa zakabala ngabo Mwenyezi Mungu na mtume ngabo amini SMS atawa dwa zakabala Mwenyezi Mungu na mtume ngabo amini mamadu atawa dwa zakabala ngabo Mwenyezi Mungu na mtume kwa tufanya siasa wa amini zitwa za wandu yeti de namna hatu mimi njaka ujabanu mdu na amini Mwenyezi Mungu na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wodwe mdu na amini shami ntina ukatiba na rinda mbaka ekama madwaro ngwabo bahi eka SMS ngwabo bahi ekazi kwa ngwabo bahi no ekefikirazi kwa kaitulingana no wakati runduka na ngaibegeo ngairameo karna ujua rikubale na mnayo Abenge nyinyi leo mwakansa rumwe na inu mwifanya do tumo la hani majama kansi mwanzo kabanga mrisoma uja rumwe na inu nimwambe nukane mfumbili hanyunzi mabaka haina mdunga rumwe marobuka rumwe na inu kaitina Hasani kaitina Hussein wana mikonsolo Faransa upia ngari juwao ema dindi ya siha shohu jawari mitira ujankensi ndo banala bambe sina ujaba
nunkensindo amba nabambe haundode ya mndu personeli ngamjoja nambe mndu marobuka yembwana yinu eze malizilaze ndende shemfu mbili nzima abenge haina mndu na twali ya usukuo ya taheshu ya joka hundre masho hau ya tahele panda joka unkazalo shawo sukuongo ujohu jana mfu mbili nzima yeda namna njohu mjibuni danyi mwajirenda mabahazazi matajiri wa hembwana yinu leo rambeze kweli mwanzoka banu leungizo na nyongo jana rida za kiasi rimstehini kiasi haina mwaramba hewa Allah banu mdo fikiri kwa au kakoli mkomori yohanza hindra dorari ya namna inu yeshibode ya jambati mkomori ya hanza hindu ya do shibode namna inu jambati ya renga ye chafunya dena mna mwajamarifanya banu mfikira masi pisini ani si pisini nga mdo jamla uka pisini ke jahana fi ke jahana duja pisini haina mdo chojwa de hayele hata hiyo yoruda mrubanu yeda namna mwakori fanyila mwembwana yinu njabanu mjamri tembele ya haina rahamba hewa Allah de amande suluhu njamkatibanu nga mwanzo mditafude namna yinu jambati shabanu aswili si bahari tenade zembi zideze bahari za hobo mjumbi zinu deze bahari za hobo mjumbi zindeze kutsanganya dujana mbenye wano tulivu unu inu masulaha bonanzo dungani wanadamu sheka ujabari bahari mrabe kweli aboka mnyitayari ukale omdo katana makungumanyo mbamba ujabari nizo mwanzao ona wallahi zote zile jizadi ngona mwembana na siri mwabenu kana ho habanu ngarijo ujana ndisema robuka zemaliza majlisi kartumuzi sani ngari mwambiona na mnezemalizo za rumishi hanwa zangamiza ababa hangarjo jaritie mbana ijo kanziro hana yabo kaiho ho mwanzo mri waswilishi siri jabanu na fikra za hatu rawone ukanele shawiri lilona mufidi ye faida nkuilo banu dohenda armani chaguzi rijitarishe kinansi rijitarishe kinansi renda armani chaguzi rabeze fikira hizo wanu wafanya hamaru warele pa hautsungu wanzo wari ile warigaru we mafu haringabo milima ya komelo ne milima yoko komelo ndanyimba dovye uno banu tsujojo ukomelo dovye uno banu tsujojo ambilo kaneze fikira tsindizo abengenga abo andu kaoleo hamari ngwanzo wa shangazi mduna fahamba kwa bati mdujori shangazi obangoni hunu ogwahi kwa mdujori shangazi obangoni hunu shangari juoka ngabo usiku wa ujibu wongo ujohuja shasisi karongozwa nayo botasira hobo joni radea simdo ekajia kantiba namba guri shangazi wakati uzima rahambanga rifanya droit de réponse si ubule mrare mekume wakati rdwani sezerisa sizahasu ndujo tamba banu yanjie kasikari na ukansibulo babatsa garjo wambia kala wadala abenge arjo chata likiba rambiye mavamana ya he Hamas wakonsiyo wajitarisha ya ukana bana dukansi wanrwado safila nano dezana no hamba huhu lwa ujau yoke tsuri cha shuhudi sharu wambia ukana nginde rujuhum sihani rujuhum sihani shati zindu mwazipuwa danyi rujuhum sihani rimuzisene ziswara fazavira arjobwe mahakama ya hanyuba wakomori wajokanyide maabi wa hembwana inu nide mwaje mwatsabaze mbwana inu asibabu mali maranganya marenga mwazitia mabahanu mwafanizu mwakautaha mwaje mungu mbwana inu karomba Mwenyezi Mungu kuhusu Kongo ujuhu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.